Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Uno munsi twabahitemo kubabwira amateka ya Juno Kizigenza. Juno Kizigenza ni umuhanzi nyarwanda ukizamuka, umuhanzi ukunzwe cyane mu Rwanda, ukunzwe n'ingeri zigiye zitandukanye, abana, urubyiruko ndetse n'abakuze. Abo bose rero bakaba bakurikirana umuhanzi Juno Kizigenza. Juno Kizigenza rero akurikiranwa mu Rwanda mu duce twinshi dutandukanye two mu Rwanda, guhera mu majyepfo, mu majyaruguru, burasirazuba n'iburengerazuba, cyane cyane noneho byagera mu mujyi wa Kigali. Juno Kizigenza bakamukurikira ari benshi cyane. Ntago Juno Kizigenza kubera amateka ye ntago akurikiranwa mu Rwanda gusa, dore ko no hanze muri East Africa mu bihugu bigiye bitandukanye umuhanzi Juno Kizigenza bamukurikirana ari benshi. Juno Kizigenza rero akurikiranwa n'abarenga ibihumbi 310, akaba ari abarenga ibihumbi 310 akaba aribo basubscribe bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube channel. Akaba afite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye yagiye akora, harimo indirimbo Igitangaza yarebwe n'abarenga 3,900,000 mu gihe cy'amezi 7. Indirimbo Birenze yarebwe na 3,400,000 mu gihe kingana n'imyaka 2. Indirimbo Jeje yarebwe n'abarenga 3,700,000 mu gihe kingana n'umwaka umwe, ndetse n'indirimbo Juno Kizigenza yakoranye na Ariel Ways yarebwe n'abarenga 5,200,000, ikaba imaze imyaka 2. Amazina ye bwite rero akaba yitwa Kwizera Bosco Junior, ariko mukaba mumuzi nka Juno Kizigenza ku izina ry'ubuhanzi. Umuhanzi Juno Kizigenza yavukiye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Akaba yaravukiye mu muryango w'abana 7. Juno Kizigenza rero yarangije amashuri mu mwaka wa 2019. Akaba yararangirije mu kigo bita Agahozo Shalom Youth Villages. Juno Kizigenza rero akaba yararangirije mu ishami rya MEG, Math, Economy ndetse na Geography. Akaba ari imibare, akaba n'ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'ikirere. Juno Kizigenza rero akaba afite umubyeyi umwe ari we mama we, dore yuko mu bintu bijya bimubabaza cyane ari uko adafite papa we. Avuga yuko papa we yapfuye akiri Juno Kizigenza akiri muto, ndetse byatumye babaho mu buzima bugoye cyane, bituma Juno Kizigenza yihiringa akajya akora uko ashoboye kose kugira ngo agere ku bihambaye, ariko akaba ari kubigeraho, ndetse akaba yarabigezeho, akaba ageze ku rwego rushimishije. Juno Kizigenza rero bamubajije umuntu akunda cyane, abasha kuvuga yuko ari mama we, ariko bamubajije Juno Kizigenza bamubajije ngo baramutse baretse mama wawe akaza mu nzu yawe, ni iki kintu cyakubangamira cyangwa ni iki kintu wahita ukora? Juno Kizigenza rero yasubije ko yamwemerera akaza mu nzu ye, ariko Juno Kizigenza yahita yivamo akajya mu yindi nzu, dore yuko abasore b'iki gihe nabo badakunda kubana n'ababyeyi. Juno Kizigenza rero yakuze akunda football, dore ko yarazi ko azaba n'umukinnyi, aho yanavanye akazina ka Kizigenza, aho papa we akiriho yamuhimbye akazina ka Kizigenza kubera yuko yabonaga ari umwana ushabutse, ujya ku kintu agikunze, akora umurimo awukunze, ndetse akaba akunda kubona akina umupira ndetse anabizi cyane. Juno Kizigenza rero ko yajyaga mu mashuri makuru ariyo segonderi, yakomeje kujya mu by'umuziki, ibirangira iby'umupira abivuyemo, aho yakundaga kuba ari umusitari ukunda kuririmba indirimbo zigiye zitandukanye, ndetse ukunda n'umuziki. Atangira no kwiga gucuranga, aho yajyaga no muri talent show ku kigo yigagaho, akagenda guperforminga imbere, aho byagaragaraga ko afite impano y'umuziki, ndetse birangira umupira w'amaguru awuretse akurikirana umuziki. Umuhanzi Juno Kizigenza akiri muri segonderi yakoze indirimbo ndetse iranamenyekana, ariko benshi ntibamenya nyirayo kubera impano yari yifitiye, ariko iyo ndirimbo yo yaramenyekanye, aho yakoze cover y'indirimbo Waramide yitwa Mutibana, akora cover ayita Fata Umwana. Fata umwana reka ubunebwe, niwisinda arakunanira, kandi
n'abandi baramukeneye turi star boy n'abaragukeneye I'm the man I'm the one that got the slim daddy afraid of girls niyo hindiho geragezwa kenshi nkabananira gusa sometimes gorwa cyane nizo trial nikwamiye home banyoherereza umwana. Juno kizigenza rero kubera uburyo ki yazamutse mu buryo butunguranye ndetse aho yigaga bagatangira kumufana cyane, yashatse kuva mu byo kwiga ngo ahite ajya mu by'umuziki, gusa bakomeje kumugira inama yo kubanza kurangiza amashuri ye kugira ngo abone gutangira umuziki we. Mr Kagame akaba ari mubyara wa Juno kizigenza rero akaba yaragendaga amuha impano zitandukanye, ari nawe wamubwiye ngo akomeze yige azakora umuziki ari uko arangije kwiga. Akaba Juno kizigenza akaba avuga yuko rero izo nama zamugejeje ku rwego rushimishije. Juno kizigenza rero akaba hari indirimbo yasohoye bita Nazuba, akaba yaravuze ko iby'iyo ndirimbo byari true story, aho yakundanaga n'umukobwa ndetse bari n'inshuti bagapanga ko bazahura kuri Saint Valentin ndetse bakanasohokana, ariko uwo mukobwa aza gukatira Juno kizigenza bigishyushye ndetse akaba ari naho yavanye iyo ndirimbo ngo ndabona nazubaye. Juno kizigenza yaragitangira umuziki akaba yaratangiriye muri rebo ya Bruce Melody bita Igitangaza, ikaba ariyo yatangiye kumuzamura ndetse akaba ari nayo yatangiye gusohoreramo ibihangano bye. Kizigenza rero yakomeje umuziki we ndetse akomeza no kumenyera ari muri iyo rebo ya Bruce Melody Igitangaza, aho yageze haramenyera ndetse ubu ngubu akaba ari umwe mu bahanzi bimanaginga ndetse bimenyera ibintu byo ari byo byose mu muziki we. Juno kizigenza rero akaba ari umusore ndetse wigeze no kujya mu rukundo n'umukobwa Ariel Wise, aho byigeze gucicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga bari mu rukundo, aho banakoranye indirimbo yakunzwe cyane ndetse indirimbo imaze imyaka 2 yarebwe n'abarenga 5,500,000. Juno kizigenza rero akaba yaraje gutandukana na Wise in the Way, ariko ubu ngubu Juno bakaba baraje gutandukana, ubu ngubu buri wese akaba akora ibye. Juno kizigenza rero ni umusitari nyarwanda ukurikiranwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane urubuga rwa YouTube channel ahashyiraho ibihangano bye, ndetse akaba ari no mu banyamuziki 10 bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no muri East Africa ndetse no muri Afurika muri rusange. Juno kizigenza rero akaba amaze kwamamara ndetse akaba n'ibihangano bye byarazamutse, akaba ari no mu bahanzi bazamutse vuba, mu bahanzi bakizamuka bahise bamamara. Mwakoze kudukurikirana rero, mwari kumwe nanjye Bigurimana Noel. Ciao ciao.